like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku? Selamat sore. Jadi sore ini kembali saya mau mancing. Jadi trip kita kali ini bosku agak berbeda, karena kali ini kita mancing, kita casting bukan di rawa, jadi casting pinggir laut. Oke mas bro, nah ini kawan saya. Jadi kita cuma pergi berdua sore ini. Oke, ini kita sudah sampai di spot, mas bro. Ini nanti kita akan casting, kita akan coba casting di ujung sana. Semoga ada sembaran bosku. Oke, jadi tetap stay. Dan juga bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan Umu Channel, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita coba casting. Oke, semoga keberuntungan kita sore ini. Oke, lanjut. Mantap. Kita akan coba pakai umpan ini macam. Kita pakai micro jig. Oke, semoga habis. Anginnya kencang sekali mas bro. Oh, anginnya kencang sekali bersahabat mas bro. Hujau poyo.
bosku. Juga ada gelombang.